أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassar degan mushu tafsirni o'zidan darsimiz davom qilib, Niso surasi 45 oyat kelib to'xtab qolib ekanmiz. Kelib to'xtab qolgan o'zidan darsimizni davomlashtirishimiz inshaalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin Uygurca kısa tercümesi. Allah sizlarning düşmanlarını obdan biladi. Allah sizlarni saqlashga yetarlikdir.
va sizlarga madadkor bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni sizlarni Yahudilarning mikridan saqlashga Alloh kifoyadir. Yahudilarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zlarini o'zgartirganlarmi bor. Ular biz so'zingni angladik, amringga bo'ysunmadik. Bizga quloq sol, biz sana quloq solmaymiz deydi. Dinga ta'na qilish yuzidan Ra'ina degan so'zni tillarini agar qilib aytidi. Agar ular yuqorqi so'zlarining o'rniga angladik va bo'ysundik, quloq sol, unzurna desa, ular uchun Allohning dargohida teximi yaxshi, teximi to'g'ri bo'ladi. Lekin kufr sababli Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. Ey kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar, biz nurg'un yuzlarni o'zgartib, orqasi qilib qo'yishimizdan, ya'ni yuzdagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgu a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib etib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarni mubaddal qilishimizdan ilgirki yoki ularga shanba kunining hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari o'zanglardagi kitobni, ya'ni Tavratni tasdiqlaydigan biz nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar. Bo'lmasa, yuqorqi ikki baloning biriga uchraysizlar. Allohning hukmi ijro qilinadi. Ya'ni Alloh biror ishga amr qilsa, u ish chuqum bo'lmay qolmaydi. Alloh haqiqatan Allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xohlagan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltiradigan cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. O'zlarini pok deb qaraydiganlar, ya'ni o'zlarini taqvodorlik bilan madhilaydiganlarni ko'rmadingmi? Undaq emas. Ya'ni ish ularning degindek emas. Alloh xohlagan bandasini pok qiladi. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, ularning Allohga tuhmat chaplayotganligiga qaragin. Bu up-uchuq gunohdir. Kitobdan nisba berilganlar, ya'ni Yahudilarni ko'rmadingmi? Ular butqa va shaytonga ishnidi. Kafirlarni ko'rsatib, bular, ya'ni Quraysh küpparlarının yo'li iymon etganlarnikidanmi teximo iymon etganlarnikidan yo'li iymon etganlarnikidan teximo to'g'ridir deydi. Xo'sh, vallohu a'lamu bi'a'daikum. والله سبحانه وتعالى أعلم منكم أيها المؤمنون بعداوة هؤلاء اليهود لكم وكفى بالله وليا يتولاكم وكفى به نصيرا ينصركم على أعدائكم. Allah subhanahu wa ta'ala sildim bak bilgücüdür. Ey müminler, aş Yahudilarning sizlarga bo'lgan dushmanligini Allah sildim bak bilgücü. Va Allah sizlarga ega bo'lish jihatda eng kifoyadir, yetarlidir. Va Allah subhanahu wa ta'ala sizlarning dushmanlaringizga yordam qilish jihatda Allah yetarlidir.
من اليهود فريق دأبوا على تبديل كلام الله وتغييره عما هو عليه افتراء على الله، ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع منا لا سمعت. ويقولون: راعنا سمعك، أي افهم عنا وأفهمنا. يلوون ألسنتهم بذلك وهم يريدون الدعاء عليه بالرعونة حسب لغتهم والطعن في دين الإسلام. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل وعصينا واسمع دون غير مسمع وانظرنا بدل راعنا لكان ذلك خيرا لهم عند الله وأعدل قولا، ولكن الله طردهم من رحمته بسبب كفرهم وجهودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصدقون بالحق إلا تصديقا قليلا لا ينفعهم. Yahudlardan bir türküm şunda kişiler var ki, ula Allah subhanahu ta'ala'nın kalamını yütkep, o Allah'ın kalamını ço, özü inin üstüde boğan ahvaldın, boğan altıdın ço, özgertip asusunu kılış adetlenip kalırlar var. Allah'a böhtan kalak. Ne olacak dedin? Ve deydi ola. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e senin sözünü anladık ama buyruğuna karşı çıktık. Bizden anlap bakmagan bir narsani anla. Bizden mi anla? Deydi. Ve yen deydi ra'ina sem'ake. Ee, dep böyle ra'ina sem'ak deydi. Yani bizden düşen ve bizgimi düşen ve bizden düşen ve bizgimi düşendi. Öyle deydi. Dep bula aş gap bilen ra'ina dizişlen özlerinin tillerine egir buğru kılıdı. Bula bu ra'ina degan so'zlancho Rasululloh alayhissalatu vassalamga bir ahmoqlik, bir nodonlik, hamoqatlik bilan duo qilganligini maqsad qiladi. O'zlarininki tili bo'yicha aytganda. Va islom diniga bir ta'na qilib, bir xil uningdan qusur tepib, bir xil bunaga mushu nimqalliqni ta'anni maqsad qiladi. Bir zaharxandligini sanchiganligini maqsad qiladi. Eğer ula sami'na ve ata'na degan bo'lsaydi, anladık ve biz anlığımızga bo'ysundik degan bo'lsa, qarshi chiqdik deganning o'rnida. Vasma duna g'ayra musma va vasma g'ayra musma'in deganning o'rnida vasma degan bo'lgan bo'lsa, g'ayri musma deganning o'rnida. Vasma desa Vandurna degan bo'lsa, Raina deganning o'rnida albatta ular uchun Allohning huzurida nihoyatda bak yaxshi bo'lgan bo'ladi va eng to'g'ri, eng adil so'z bo'lgan bo'ladi. Lekin Alloh ularni o'z rahmatidan jiroqlashtirdi. Ularning kofir bo'lgan sabab bilan va ularning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligiga juhud qilganlik sabab bilan ular haqqa ishonmaydi. Illam hech qanday qiymat olmaydigan, foyda etmaydigan ozgina tasdiq qilib qo'ydi, ammo ularcha u qon tasdiqi ular hech qanday asqatmaydigan ozgina shunday tasdiq nim qiladi. Ular haq tasdiq qilmaydi, haqqa bitmaydi. يا أهل الكتاب صدقوا واعملوا
بما نزلنا من القرآن مصدقا لما معكم من الكتاب من الكتب من قبل أن نأخذكم بسوء صنيعكم فنمحو الوجوه ونحولها قبل الظهور أو نلعن هؤلاء المفسدين بمسخهم قردة وخنازير كما لعنا اليهود من أصحاب السبت الذين نهوا عن الصيد فيه فلم ينتهوا فغضب الله عليهم وطردهم من رحمته وكان أمر الله نافذا في كل حال. Ey kitap bilgiler, bütünla, işinanla, yani tüm bütünla ve Kur'an-ı Kerim'den ibaret biz düşügen nesige, Kur'an-ı Kerim'in ahkamlarına, avamir, navahilerine amel kılınla. O Kur'an-ı Kerim sildi boğan kitaplarını tasdiqlagan kitap bu. Tasdiqlagan aletde Kur'an-ı Kerim sildi boğan neslerinin özünü, sildi boğan Tevrat ve İncil'den ibaret muşu sildinço boğan muş kitapların özünü tasdiqlagan Kur'an-ı Kerim. Bunu işinanla ve amel kılınla. Sizlarni biz sizlarninki qilmishlaringlarning nihoyatda usul yomonliklarni bir tutib etishdan, buni bir jazolab, uni jazoga tortishdan burun sizlarning o'zinglarni biz o'chirib, bularnicho o'zinglarni dumbangli taraflarga yo'tkab qo'yishdan burun Qur'oni Karimning ko'rsatmasiga amal qilinglar va uni ishlang. Yoki biz bu buzg'unchilarni, ularnicho maymunga va cho'chqiga o'zgartib, ularga la'nat qilishdan burun Qur'oni Karimga chumpitib, ishinib va mush ishonchiga loyiq, mush ishonganning muqtazosi bo'yicha amal qilamiz. Qandaqki biz la'nat qildik biz shanba kunining egallaridan bo'lgan yahudlarga la'nat qildik. Sizlarga mushuna qilib qolmaylikna. Onun uchun sizlar bu sizdagi Tavrat va Injilni tasdiqlagan Qur'oni Karimga chumpitib, haqiqiy turda uni ishinib, iymon keltirib, amal qilinglar. Bu ashab sabt shanba kunining egallari bo'lgan, bu la'nat qilingan Yahudi kim desa, bular o shanba kunida baliq tutishdan cheklanganlar bular. Ammo ular cheklanmadi. Onundan başlatmadı. O sebeplik Allah ularga çok gazap kıldı. Allah ularni o'zining rahmetidan qo'g'lab, rahmetidan jiroqlashtirdi. Allohning buyrug'i har vaqtda yurib turguchidir. To'xtab qolgan ish yo'q. إن الله تعالى لا يغفر ولا يتجاوز عمن أشرك به أحدا من مخلوقاته أو كفر بأي نوع من أنواع الكفر أو كفر بأي نوع من أنواع الكفر الأكبر ويتجاوز ويعفو عما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده ومن يشرك بالله غيره فقد اختلق ذنبا عظيما. Hakikaten Allah subhanahu wa ta'ala bob tıkıl etmeydi. Ve o Allah'ça özünün mahlukatlarından bir kimni? Özüge şirik keltüge adamdan kan etkenlerden bu cinayetinço bob tıkıp ütü etmeydi. Ondan ço apo kılmaydı, ütüp ketmeydi. Ya ki çoğun küfürдің türlerinden boğan bir türlerden
yapırgan bolsa Allah bunundan hergiz apo kılmaydı. Bununla tigişlik çare biridir. Ve bu kılıvadı Allah subhanahu wa ta'ala. Ve apo kılıvadı Allah subhanahu wa ta'ala. Şirkidin teven boğan, şirkidin asal teven derecedeki bu xil ne bildinço bunundan apo kılıdı. Bu xil günahlarının üzerine şirkidin teven boğan günahlarının üzerine Allah subhanahu wa ta'ala ço bunu bu kılıvadı, apo kılıvadı. Ama kim için mi? Yok. Özün bendilerden halık adam için. Kimi ki Allah'a, Allah'ın gayrini ortak kılıp şirik keltürse çukum bu çoğun bir günahını peyda kan buldu. Alam ta'lem eyyuhar Resulü emre ulaikellezine yusnuna ala enfusihim ve a'malihim ve yasifunaha bit-tahri vel-bu'di anis-su'i. بل الله تعالى هو بل الله تعالى وحده هو الذي يثني على من يشاء من عباده لعلمه بحقيقة أعمالهم ولا ينقصون من أعمالهم شيئا مقدار الخيط الذي يكون في شق نواة التمرة. Bilmem sen ey Peygamber aleyhissalatü vesselam aşulanın iş güçlerini ki ulaço özünün emelini maktaydı Allah'ın işini bilmemse sıfatleydi ula o nimisine o öz nefslerini ve öz emellerini nimelen pakızlıkla ve yaman osolluk bunun uzak oluşlarını sıfatleydi. Biz andak adam, biz mundak adam deb. Buna ahvalını bilmemse Allah subhanahu ta'ala'nın özüla o Allah özünün bendilerden de halagan kişinin özünü maktaydı Allah. Nim için? Allah o bendilerinin iş güçlerinin hakikatini bilgenlik için ve o bendilerinin emellerden çoğu hormininki, urukçısınınki yergde bulunduğun jipnin miktarındaki bir nesimi hergüz ulanın emellerden kemeytilmeydi. Undur ileyhim eyyuhar Resulü mutaacciben min emrihim keyfe yahtaliqûne alallâhil kedibe ve huvel munezzehu an kulli ma la yeliqu bih ve kefa bihâza الاختلاق ذنبا كبيرا كاشفا عن فساد معتقديهم. Ular qargın ey Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ularning ish kuchlaridan naati hayron qolgan holda. Qandaqmi ular Allohga yolg'onni bo'hton qilib to'qiyolaydi ular? U Alloh o'ziga loyiq bo'lmaydigan narsani har qandig'idan uzoq pokiz tutsa. وكفى بهذا الاختلاق ويترك والله بو بهتنقة günah cihat çoğun günah buluşattı. Keşf qilgan holatda ularning e'tiqodininki buzuqligini keşf qilgan holda Allah yetarlik. ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك اليهود الذين أعطوا حظا من العلم يصدقون بكل ما يعبد من دون الله من الأصنام وشياطين الإنس والجن تصديقا يحملهم على التحاكم على غير شرع الله ويقولون للذين كفروا بالله تعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكافرون أقوم وأعضل طريقا من أولئك الذين آمنوا. Bilmedin mi sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Yahudilerin iş güçleri ki ilimden ibaret bir kişilik nisbisi birilgen Yahudilerin işini bilmedin mi?
Yusaddikuna bi kulli ma yu'badu min dunillah. Allah'ını koyup durup bu butlarga, ins ve cinden ibaret şeytanlarga ibadet kılıngan narsaning har qandyga bular tasdiq qildiganligini bilmadingmi? Ular bir şundaq tasdiq qilidiki, zorlaydı bolani bu tasdiqi ularni cho Allah'ın şeriatinin gayriga tahakküm qilishga, Allah'ın şeriatinin gayrini o'ziga hakim qilishga zo'rlaydi bularniki. Bu nemisi Allah'ni qo'yib turib, Allah'ın gayrini iborat olayaz billah asnam va shayatinil ins val jinniga tasdiqlashi ularni Allah'ın şeriatinin gayriga shunicho hakam qilishga zo'rlaydi. Deydi ular Allah Teala kafir oğallağı. Allah'ın Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kafir oğallağı ne deydi o? Aş kafir oğallağı. Bula olsa aş müminlerin özü müminler karganda bula yol tepiş cihette, o bu cihetlerde en adil, en raurus, en tüz. Mujnaklemesin bula. Ha, müminler, Müslümanlar, Müslüman bulup, kançık bir yol tapaladı, kançık bir iş kılalıdı, nimi kılalıdı, dep, bula, kapırlağçı, Allah'a ve Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'a kapır boğallağa mışaq dikleşleydi. Hoş, ayet-i kerimede, balagî taraflardan özümüzün ma'lum bo'lgan qadar bayon qilishga tirishimiz. أو نلعنهم كما لعنا. Biz lanet kıymayız biz ulağa. Yani ular biz lanet kılıştım burun. Kandaki ashab-ı septini lanet kıgandak ulağa lanet kılıştım burun. Bu nimile ehli kitapla kitap bilgilerle iman keltüsün diyen. Ev nel'anehum kema la'anna. Bunu da cenas gayr tam bada. Nel'anehum la'anna. Cenas gayr tam. Eğer tam bolsa töt nesininki bir olsa töt xil şartlar tepilgan bolsalat. Harflarning soni, harfning tartibi bu degandek. Şu töt narsa mukammal bo'lganda janas tam bo'ladi. Agar unda qolmaganda shu janas g'ayr tam bo'lgan bo'ladi. Eningdan başka undur keyfe yaptarun. Undur keyfe yaptarun. Bir yerde bu emir sigislen emirle bislen boğan maksat. Undur deyiş maksat nime? Bunu da teəccüb murat bunadın. Undur keyfe yaptarun. Diyen özce teəccüb maksat. Qarğan ulan ışığı. Qandaq qılыбызды? Qandaq Allah Subhanahu wa Ta'alaga muş yalğanını böhtan qilishqa, yalğanını to'qib Allohga chaplashqa jur'at qila olasiz ya. Qarg'ina ularning holiga, ular musholat ketdimi hamda? Mushunchalik bir tug'yon, mushunchalik bir zalolat tushum ketdimi bular degandek. Bu yerdagi undur degan amirdan maqsad nima? Bu amirlar bilan bo'lgan maqsad bu yerda taajjub maqsad. Xo'sh, darsimizin davomi Alloh xolisa ayat bo'ladi. Bugun mushundan kifoyalimiz va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.